Namhlanje lamanqama ngifuna ukumdlisa impela uThando ngikhathele luye. Hawu. Sengifuna enake mina ngedwa ngifakubheka mina ngedwa engijahe la. Okay, kuba yini? Enkosi awusifuna shit, silandela kanjani? Abe ngakuthembi, mntana bekuthi ngosinikile, hayi. Angishani nawe. Ngidolo. Hayibo madoda, sengikhohlela ama-chips khona la engwayisa khona. Yebo phela nani phela ama-chips, hayibo. Kamnandi la. Angela umela lapho. Nasimaje bathela ngikhuluma la ithini indaba yini? Bese ngiqabule. Ayo. Ngavela ngahlangana nje no Sarele nje kanzima kabi. Hawu, wasuka lapho ke bavele bangishaya ke. Andile mabhabe bezokwenzani labafana? We angazi inkolo bebezongenzani kodwa lo muthi lo beko ukuthi ke mangihleli noThando nje ezizwe ngaphakathi kube khona esikwenzayo yabo. Oh ya ngiyabonga.